mwananje umviriza inyigisho ya so wawe kandi ntuvirire inyigisho ya nyoko wawe, kuko ibyo ni nk'urugori rw'agahimbare ku mutwe wawe, nk'ubudede mu izosi ryawe. Mwananje, abacumuzi nibakuryoshya ntuze wemere. Urahiriwe wewe kuri iyi si atacoba kikiza kikuryoshya kikagutandukanya n'ingabirano y'Imana yasesekariye mu mutima wawe. Urahiriwe wewe kuri iyi si atacoza kikuryoshya kikagutandukanya n'ubushobozi bwa rudasumbwa. Urahiriwe wewe ukenyereye urugamba rwo gusenga. Urahiriwe wewe wamaze kugera mu mwanya mwiza aho ubutware bw'ijuru, ububasha bw'ijuru, ubushobozi bwa rudasumbwa ugwanirira ubuzima bwacu mwasagatangara. Turi hafi gusozera iri genekerezo rya mbere ryatubiranye n'umunsi wa gatandatu muri uku kwezi kw'icumi 2025. Uhumure, Mana yakugejeje kuri uyu munsi uri muzima, niyo Mana se umwami wacu Yesu Kristo n'umukiza w'ubuzima bwacu. Iyo Mana irakomeye kubw'ijambo ryayo idusezeranira ubuhirwe. None ko tugize umwete tukagorobeza kuri uyu musozi Siyoni, uyu musozi udasanzwe, munkundire duhezagire izina rya rudasumbwa, munkundire duhezagire izina rya mushobora byose, munkundire duhezagire izina rya nyenijuru n'isi, tuvuge ngo urakanira hazo hamukama, tuvuge ngo urakanira hazo rudasumbwa. Uyu mubavu ucaniwe kuri uyu musozi w'amasengesho, uyu mubavu ucaniwe muri iki cyumba cy'amasengesho, umukama nawe wakire n'umugere ku mutima, ugire mu mazuru y'Uwiteka kugira ngo duhabwe umugisha uvuye mu ijuru. Akakotsi k'ibisabisho byacu, akakotsi k'utwigoro twacu, akakotsi k'ibyacumi byacu, akakotsi k'amashikanwa yacu, akakotsi nikaduge mu ijuru, akakotsi nikaduge mu ijuru, akakotsi nikaduge mu ijuru. Gahembura uwo wese ariko kuva mazuriwe kandi asabye ngo umwuka w'Imana abikore mwumva rweza. Tuje gusenga mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, tuje gusenga mu izina rya rudasumbwa, tuje gusenga nk'abana b'Imana, tuje gusenga nk'abasamuragwa b'ubwami bw'ijuru. Ikirere cyiza kibe ku buzima bwawe,
ikirere cy'ubwenge kize kuri twebwe, ikirere cy'amahoro kidutwikiye, ikirere cy'ibyiza n'ibyishimo kidutwikiye, ikirere cy'agahimbare kidutwikiye, umunaniro tuwukugweko, igisuzuguro tugikugweko, agacinyizo tugakugweko, ineza y'Imana ibe mu mitima yacu. Uwiteka duhaze ubwiza. Salomo aravuze mu gitabo cy'imigani mu kigabane cya 8 ngo iyi ni inama yo kwirinda abacumuzi. Wakoze kuba uri kurumviriza ijambo rya rudasonga, wakoze kuba utatinya umuntu n'umwe, ukugura audio ukaba kumwe natwe kugira ngo dusange. Dushimira Imana ubwa mbere ko turi bazima, dushimira Imana ubwa kabiri ko dukomeye, dushimira Imana ubwa gatatu ko tugifitiye icyizere Imana, dushimira Imana ko itaduteranye n'akaga kazanwa n'ibyaha byacu, ahubwo yemeye umubavu mota neza tujye kwicarira duhuje umutima kandi turi ku mpande zine z'isi. Dawa twese ubwagiye mu ijuru, inyigisho yawe ni iy'ubwami bw'ijuru, inyigisho yawe ni iy'ibyiza n'ibyishimo, inyigisho yawe ni iy'ibyizigiro, inyigisho yawe ni iy'amahoro mukama, inyigisho yawe ni indunduro y'ibyiza. Urakani nazwa cyane mu buzima bwa twebwe ibiremwa byawe, kuko turiho kubwawe. Turaguhaye icyubahiro naho tukigwaye, ntihakagira agasembwa na kamwe kabuza imitima yacu kubukwezi. Imibabaro tuje kwitandukanya nayo, ibisuzuguriro tuje kwitandukanya nabyo, impfu z'agashinyaguro ugukenyuka tuje kwitandukanya nabyo, imirwano mu ngo zacu tuje kwitandukanya nabyo, agahinda turaje kukirukanisha amaraso meranda ya Yesu Kristo kugira ngo n'ibyaha byatongerewe kuri ko tubikurwe ko muri iryo zina ryeranda. Mukama turashashe, Mukama turagandagaje, Mukama turuzuye ubushoboka. Turi imbere yawe nk'abana ukunda cyane, turi imbere yawe nk'abana wishimiye cyane, turabe byiza nyaguhora ku ngoma, turabe byiza gahimbare kacu, turabe byiza mutananirwa w'Isirayeli, turabe byiza mweranda, turabe byiza mwami w'abami, turabe byiza muziranenge. Tubabarire rwose, nitwihagaze ko kubera ubusambanyi bwacu, nitwishingiye inaye kubera ububeshi bwacu, nitwiyemeye kubera ubusuma bwacu, nta na kimwe dupfukapfutse. Tubwaturiye imbere yawe ko turi abanyabyaha, tubwaturiye imbere yawe ko turi abagome, tubwaturiye imbere yawe ko turi abasiba amahoro, tubwaturiye imbere yawe ko turi abacumuzi. Tugirira ikigongo kuri hose twirengagiza itegeko ryawe, tugakora buri kintu kimwe cyose uko ducumva. Naho hangana n'itegeko ryawe ngo atsinde, kandi nta n'uwotsindwa yubasha itegeko ryawe. None nyaguhora ku ngoma, aho hose twarenze itegeko ryawe na nkana, tubabarire tubabarire mukiza, tubabarire mukunzi, tubabarire kose, tubabarire, tubabarire.
tutagize umugisha kubera ukudadika amazosi kwacu. Tugirire ikigongo duha amahoro nyaguhora ku ngoma. Tugirire ikigongo duha amahoro mwami w'abantu. Tugirire ikigongo duha umunezero. Uyu munsi ntitugomba kongera kudadika amazosi yacu. Uku kwezi kwa11 turashaka guhura nawe, turashaka kubonana nawe, turashaka kuvugana nawe, turashaka kuguruza ibirere by'ubutabazi byose uko wabigeneye ubwoko bwawe. Turabizi neza ko hari igico kirere kizana mu gikundiro kubera ikintu runaka wadusizeko. Turabizi neza ko hari igico kirere kizana mu rubyaro kubera imiryango twubatse. Turabizi neza ko hari igico kirere kizana mu mashuri twize kubera ubwenge waduhaye. Turabizi neza ko hari igico kirere kizana mu butunzi kubera ingabire waduhaye. Hari abazodukunda ko icyo tubamariye, hari abazodukunda ko icyo tubafashije, hari abazodukunda kubera ko dusa, abazodukunda kubera ko tureba. Ariko dawa twese ubwagiye mu ijuru, turashaka cya gikundiro kiri hejuru y'ibindi bikundiro. Turashaka wa mugisha uzana na hejuru y'andi masoko. Cya gikundiro gikomoka ku kukuba, cya gikundiro gikomoka ku kukumvira. Nicyo dushaka, nicyo cyonyine kidaherekwa, nicyo cyonyine kidasuzugurwa. Biturose mwami w'abami, iri joro duhudahangarwa. Iri joro rya mbere turi mu gusozera ryatanguriye ku kwezi kwa11. Uku kwezi ko kwihweza tukabona, tukumviriza tukumva. Turagusabye Imana, ntudusiga uko niko dusiga uko dusanze. Turagusabye Imana, niko dusige. Kwezi duhindurirwa amateka, muri uku kwezi duhindurirwa ubuzima. Inyigisho ya data turayizi, inyigisho ya mawe turayizi, n'inyigisho ya eklesiya. Iya data ni itegeko ryawe, arakoze umwuka wo kubiduhishurira. Salomo yaravuze ngo mwana jumviriza inyigisho ya so wawe, iryo ni itegeko ryawe nyaguhora ku ngoma, ariryo rigenga ubwami bw'ijuru. Ngo kandi ntuvire inyigisho ya nyoko wawe. Izo ni inyigisho zishingiye kuri Bibiliya. Tugirire ikigongwe naho twaba twarabwirengagije tutabizi, ntubiduhore. Duha amahoro nyaguhora ku ngoma, uduha ubwenge n'ubudahangarwa, uduha ububasha n'ubushobozi, udutere iteka uduteturure, uduha icyo twiha n'icyo dutanga, uduha icyo dutanga n'icyo dusigaza. Turashaka ububasha bwo gutsinda ibigeragezo byose bya Shetani. Turashaka ububasha bwo gutsinda ibigeragezo byose bya Seki.
Yesu iyo tutari kumwe nawe dukora yamuhe. Uku kwezi ngo tutuboko twacu turatukuramvuriyeko. Uku kwezi tugushize muri agenda. Ni ukwezi kwa Yosefu. Imibabaro yagize turayizi, ariko byarangiye abaye umuhesha w'umugisha. Iruhande y'ibitugerageza, iruhande y'ibidusuzugura, iruhande y'itumenesha ibanga, tugirire ikigongwe udutandukanye n'ibyo byose byotuma tutayibuka Imana mu kuri no mu mutima. Salomo yaravuze ngo nibavuga ngo tujyane, twihishe dusesa amaraso, twibundire intungane atakizira, tubamire mu kuzimu ari bazima, tubamire nk'ukuzimu ari bazima, uko bakabaye nk'abamanuka mu cyobo. Dutore itunga ryose ry'agaciro, twuzuze inzu zacu bya Sawuli, mugabane wawe uve muri twebwe, twese tugire Isayi. Mwananje, ntuzogendere mu nzira yabo, urarinda ikirenge cyawe inzira yabo. Aya ni amajambo dusanga no muri Zaburi ya 50, aho Dawudi avuga ngo we wicara n'ababeshi ukavuga ngo huje n'Imana. Yesu twigarurireko, Yesu nuturekure, Yesu nuturekure, Yesu nuturekure. Kandi ntudutererane n'akabuzo ubukoze, ntudutererane n'imibabaro uzobugize neza. Turashaka uku kwezi twakwisobanukirwa, nta mugenzi atari muzima, nta musuma, nta musambanyi, nta mutinganyi, nta uraguza, nta uragura, nta n'umwe dushaka kwimatanya nawe. Tubabarire Yesu, uduhe umugisha uzobukoze. Tubabarire Yesu, utuduketa abana bo bariko barandika iyi mihigo, abana bo bariko barahiga muri uku kwezi kwa11. Tangura udutegurira inyigisho, utubwire ingene twotegura umutima. Uku kwezi no kugukanura tukabona, tukumva, tukumviriza, kandi tugafata umwanzuro. Isi imbuto ziko zizanwa n'abana bawe. Hari ababibisha ibyacu, hari ababisha amashikanwa yabo, hari ababisha amashikanwa y'urukundo, hari ababisha umutima ushima, hari ababisha gukunda ijambo ry'Imana. Duhingabire zawe. Amazina y'abana bawe yakoze icyo ushaka. Iwe Yesu Kristo, turakwisabiye nyaguhora ku ngoma. Isi ishobora kutwangira, isi ishobora kutubabaza, ariko nitwaba twishikanye kuri wewe, niwemere ku isi tubabaza, niwemere ku isi tudokoramo amahoro, niwemere ku isi yahukanisha umugabo n'umugore Yesu, niwemere Yesu ko umwana n'umubyeyi batandukana, niwemere ko abarozi batamba ibitambo abana bawe, niwemere yuko bakenyuka. Kiri kigonga, kiri kigonga, kiri kigonga, kiri kigongo cyane Mukama Yesu, kandi wongere kiri kigongo uzobukoze. Giri kigongwe kandi wongere ukiri kigongo, giri kigongwe kandi wongere ukiri kigongo, giri kigongo. Duhe ubwenge, duhe umwuka wo guhishurirwa, cyane cyane duhe umwuka, ndakwisabiye umwuka, umutima w'umwirandazi,
wenyine ubwenge, ndasabye ubwenge bwo gusobanura ibisobanganye, ndasabye ubwenge bwo kurotora indoto. Mwe wese mwica gusabye, mwe wese mwica gutakambira, nta n'umwe adafise umuhigo. Twubake twubakike, tunagure tunagoboke. Urakoze, turagushimiye. Urakoze, turagukenguruke. Kuko uri umukiza dukiza inabi, akaduhuza n'ineza. Tugumanye nawe. Salomo yaravuze ngo ntacyo bimaze gutega amakira mu maso y'ikiguruka cyose. Turagusabye wumve gusenga kwacu, ndagusabye ubone imihigo y'abana bawe, ndagusabye ubone imitwaro y'abana bawe, ndagusabye ubone izizaniko z'abana bawe, ndagusabye ubone amashikano y'abana bawe, bagirire neza. Nyuzuza umugisha, ndakwemere kuba wabishira. Nyuzuza umugisha, ndakwemere kuba wabishira. Nyuzuza umugisha, ndakwemere kuba wabishira. Sinibuhagarare kuri gare z'izima ataco wanumvikanye. None ndagushimiye, komeza ushimishe ubwoko bwawe, uduhe umutima w'umwenda tuyobore. Iri joro mwasi ntatugirike, iri joro mwasi ntatunezererwe, iri joro mwasi ntatubone, iri joro mwasi ntatutore, iri joro dutege iteka, iri joro duteturugwe, iri joro duhimbagwe, iri joro duhabwe urubyaro, iri joro turonke igikundiro, iri joro ubudahangarwa bwa rudasumbwa buturarire, kuko Izera ivuga ngo impome zanyu zirarire. Kuko ni wowe bwaba byose, reka tukuragize ubuzima bwacu, reka tukuragize ubutunzi bwacu, reka tukuragize amasaha ari imbere yacu, kugira ngo yatuzigamiremo, uturinde impanuka z'ubwoko bwose. Mu izina ryawe duhabwe umugisha n'umugwiza, turindiwe kubabara kandi tunezerezwe n'icyo Imana yatugize kubaco. Amen, amen. Abari hafi n'abari kure ntibahezagire, abari mu mpimbo batabara, abari mu ngwara batabara, abari ku kigandaro babohore kandi ubarinde, abashonje bagaburire, abagenda gusa bambikora bishoboye, imfuvyi uzitabara, abarushwa ubatabara, abasenga ubishyure, abahize imihigo ubishyure, abakwituye ubateturure, ababibika ukwezi kwa11 uzugendane natwe. Mu izina ryawe duhabwe umugisha n'umugisha.